Thmliba Han Bagi Todokse, Akoigi Manipur Leva, Akoina Kokomina Haitare, Maruina Kokomina, Ministry of Home Affairs, Adagi Matamduda Leramba, Government, Governor Matamga, BJP policy the Leramba, Enbirancing, individual Hibana Tekwaya, BJP Matam the Leramba, BJP policy Natamani, be Enbirancing Todo, Yanning the Adi, Yangan BJP Lotomia, Lotok with the Queen. Sang Tamame BJP na ko adui matung da governor lakone si matam da leramba akoi gi cookie singa maruai na thadoga mitei ga atopa fruit singa labor relations se thugai na bo hona bada adugi burning yaning da bo na bo na bada akoi gi angle da gi Thmliba thodok se thokpane lowe secondly ani subada uzi Thmliba da another ID fitting ke ga to ise si akoi me amna common na loina haineraba akoi gi Waphamc mi changan da bududi tongan bamne systematically somebody is reorganizing with the help of forces. Adu yaudana moi reorganize to forces yaudana masi reorganize to sungam ngamoy adu manung duda pochai sengdo bachalaga adu da ID pitro lak ngam honde ko aduna the forces which are covering the area dominate to ga thamiba jaga se sidai da leiba central forces state forces is highly questionable. Aduga masi accountability se low na putuan ka damne ko. Koi na irang sama to ban lising ta to ko madu low gi style gi low gi angle gi lak ta di madu akoi na irang to warak pagi tanjama miyam ni na warak pai tanjam lai we are already a crumble economy similar. Thirdly uziki kamjong gi habi se kamjong gi habi pochidi karino haina akoi gi miyeng de yeng kwanda. It is a tussle between the BJP government of Manipur and the policy of the central government. Yes. Akoi di am clear way na masi haijage ko. Aduna akoi di aina nga sa haijab do. Ozana budi egonda kanogi ozabi joy girom da pugre ko. Aina haijab di akoi na pami di kaino eganda. Intellectual si khara growth loba mathau tare ho jise. Maram di akoi na national level internet akoi na national level international level ngasi ra ngarang ira khabar dara. Akoi gi kanoda Burma da Indian Army ga toroga United Nations ki peacekeeping force ki training ma mo hori bo jise ko si sina takodi kaino aganda India is trying to dominate the Burmese area so agi jaga khara di dominate tongro moi honari ba nahan gi practically if they want to say samna da mayam na kanoda inai Facebook da kaida they khabar su dum yawi kara article kara it is a tussle between the eastern flank and the NSNIM. If Masi Adu Waramatadi, why didn't the army intervene to carry the cleansing of that area, trade area in Natra? Matamamada Elam Johnson, the president wearing it, Maduki Zagado, the Chalaga, trade Kanoma Hango Ravaneva, Maduki Hango Maduki, Chitila Aktana, Elam Johnson, Matamu, Chitila Aktana, UCM Nakamina Trade Center Hangurino. Chitila Ibneva, Adu Merwol me, Ama CS on a low give lay me am a Kangaba, Sima Tamzaga, Aduga, Hosi, Aquina Masito, Haitadi, Kamina Budi, 2027 high, Namway, I can see Zuma get, Namway, Maramdi, Aina Sahajaba, 2020, see the whole of Pokpa meeting say, Sidagina Nasi, Bow Pokpa, Media Piper Hiba, Bokelo meeting, brain, cleansing the Womatota, Manipur, Imazika, Kamain Tobono. Ako na clean song ngam deo mo ise. Maram di any issue mla kanda. Awon on machunga chatle ba. Stagnan way deo praja je. Aduna voter le reversing je 2027 nasi 2016 ko 27 vote to 28 29 kamu biya ji chumme ba. If irang machama ga lagadi 29 election tawni 29 ji BJP gi oina akoi gi Manipur gi armed conflict loisan bagi ju target ni aduna highly reasonable way ba. Akoi na attack to gadab se BJP ki individual da nate ba BJP ki policy CM da nate akoi na moile resign to adu to hai se even Biren Singh je atho bana convener oidringai ki mamang da 5 to 6 months akoi na boycott tor thamme ma dam da somenro thoksom somenro na convener oi ba na ko ni ko boycott tor tam ne ba miyam jam thun ka we ba akoi na Biren Singh je boycott to ma tam na natraga se akoi hojik president CM ji matak to wa khar ngang ganda mamang da ngang de ne adu ne aina sa haje to there is a need of more intellectual people classroom da akoi na kamni na se TV da is classroom da haibum change ba class 11 12 tam history yang ang sing da physics tam sing da moi da haibum change ba adu ne da di akoi original pochi kamai to ge da BJP ki policy duna natraga Congress ki policy duna akoi da dominate to be henjale ba akoi ki political entities sanctity se mange have ni da duna 2027 na ID kaim da future ude
ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯟꯗ 3-4 years ꯆꯪꯒꯤꯅꯤ ꯂꯧꯋꯦ